Nastavljamo sa našim serijalom kroz Tursku, a ovoga puta jedna bajka na kanalu Balkan Express. Čarobna Kapadokija. Kompleks nastao u 6. vijeku prije nove ere. Jedinstveno čudo prirode. Predivan prizor za koji su zaslužni takozvani bilinski dimnjaci. Stijene nastale prije oko 30 miliona godina nakon erupcije vulkana. Dimnjaci se uglavnom nalaze u dolinama kanjona i takvih je lokaliteta nekoliko. Različitih su oblika i svako vidi drugačije. Stoga najbolje je popeti se na takozvano brdo ljubavi, pa promatrati kroz durbin. Ono po čemu je Kapadokija najprepoznatljivija jesu baloni. Preko 450.000 letova na godišnjem nivou, što Kapadokiju direktno baca na prvo mjesto u svijetu, a osnovana je i posebna akademija za obuku pilota. Mjesto je naravno prepuno turista, što se da i čuti u videu, a mi se trenutno nalazimo na brdu ljubavi, odakle se proteže pogled na vilinske dimnjake, to jeste njihovu dolinu. Na staroperzijskom Kapadokija znači zemlja prelijepih konja. Tu su živjele drevne civilizacije poput helenske i rimske, a za svu mistiku ove regije zaslužna je geološka struktura vulkanskog porijekla.
Dakle, čitava ova oblast okolo prekrivena je ovim vulkanskim pepelom, dakle, koji se naravno godinama taložio, da bi na samom koncu, dakle, ova regija, ovaj reljef imao baš ovakvu sliku. I ja kad sam prvi puta ovo vidio, stvarno sam se pitao je li moguće da ljudska ruka dubi stijenu i u njoj sebi pravi nastambu. Kontam, lakše je bilo komadat pa od onog kamenja praviti kuću. Međutim, dakle, ako se uzme da je to taj vulkanski sastav, to jeste onaj pepeo, onda je logično, dakle, da je lakše klesati, dubiti, praviti oblik od takve vrste kamena. Fascinantno. Evo je i stijena u kojoj smo noćili. Prolazeći kroz ovaj dio, imate dojam kao da ste u sred nekog kaubojskog filma. Sa lijeve strane su rančevi konja, a mi se krećemo ka lokalitetu Muzej pod otvorenim nebom. Kapadokija, isključujući dimnjake i balone, poznata je po crkvama kojih ima oko 2000. U prvom vijeku nove ere, a za vrijeme Rimskog carstva, hrišćanstvo je bilo zabranjeno. Stoga, proganjani od Rimljana, ljudi su osim skrovišta gradili crkve, kapele i manastire. Muzej pod otvorenim nebom. Evo me trenutno u jednoj od loži. Dakle, mnogo ovakvih mjesta. Naravno, u zidovima su ova odubljenja, a dakle, ovdje se ložila vatra. Ova kućica, eto, nazovimo je nekog poluotvorenog tipa, tako da je izlazilo direktno, mislim na onaj dim. Ali dakle, ove sada crkve, kapele koje sa sobom imaju te kuhinje, restorane, radili su ih, dakle, zatvorenog tipa, opet isti princip, dakle, vatra tu i sav onaj dim, sva ona čađ zadržavala se unutra, tako da su zidine u ovim kapelama crne. Sve ove nastambe su do 1,90 m ili 2 metra visine, neke sa, a neke bez prirodnih ventilacija. Polovinom 60. godina, nakon zemljotresa i pukotina koje su nastale, otkriven je i podzemni grad. Nakon toga pronađeno ih je još 30-ak, a smatra se da ih ima 100. Svrha ovakvih gradova bilo je sklonište od osvajača. I na kraju sigurno mogu reći, i vi ako tražite sklonište za sebe, svoju maštu i da se bar
na trenutak osjećate kao da niste dio ovoga svijeta, posjetite Kapadokiju. Vidimo se u nekom od idućih videa.